magendu biremewe. Ariko boss no gushaka ubuzima. Ugiye kubushakira muri gereza. Ariko boss nta kuntu twabigenza utabyutse ngongesha igikeri. Urahari ariko ni wowe ukuze. Ariko boss ko nakoreye bibiri byonyine. Bakuyama. Ariko boss ndayaguha yose koko. Ariko boss ko nakoreye ibihumbi 2 nta kuntu twayagabana nkaza kugura ubugari bw'abana. Uzayagabane na nyoko. Poromosiyo imyenda naye katuye muze mbahere make ipantaro n'inote ya 2. Ishati hano mfite ni makeya cyane nimutaza murazanga byashiranye. Ariko se muyobozi kisha nice. Akusha twe kubategereza cyane mu mukwi kunegereza. Nitwe tugutegereza muyobozi. Wowe nande? Twebwe twese. What? Niki gisekeje muri ibyo? Ntacyo minister. Urongera kwanika imivundi ndayikwanurira. Niko sha mwiriwe. Yego muyobozi. Akusha nkatindijwe ni. Muyobozi ni ibibazo byinshi. Ibe bibazo ari. Ushinzwe kubimenya. Ariko minister usibye tutugabo ngo ni umuhanzi na Viki bavuga batahawe ijambo kandi wowe bari guhaye. Ugize ngo cyari igitekerezo. ariko minister ngiye namye umuhanzi nawe Rwanda kuko byagenze bite? kuko ari abayobozi beza minister. Numva se ko turi abayobozi beza. Abayobozi beza Ariko se numaze kubyivugira. Muzibe senye. Okay, mureke dutangire inama yacu. Ako minister umuhanzi ushinzwe ubuzima. Wasobanura impamvu abaturage bawe bose barwaye urukevu. Si minister ushinzwe imirimo sabiteye. Ubwo yabiteye mu buhe buryo? Ariko se minister urumva umwana w'imyaka 40 yagakwiye kwikora umufuka wa sima. Ubwo none atawikoreye wakwikorerwa nande? N'abawushoboye. Apu, cyo si ikibazo ahubwo urahanwa. Hanyuma minister Nice. Wasobanura impamvu ibiribwa mu Rwanda byabuze? Muyobozi, si ukubera intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Kusha mbisiro, shitwa kwibijumba n'imyumbati nabyo byavuga mu Burusiya. Nyamara mifunde senyine. Ariko minister niyamye no mibiri kunduhira inyuma. Ago minister numva ko twisimibwe. Muzibe mwese. Hanyuma minister Bubuna ushinzwe ibidukikije n'isuku. Wasobanura impamvu abaturage bose barwaye amavunja n'ikibazo cy'imbaraga kiri muri rubanda. Ariko minister nagerageje uko nshoboye. Aha, ntiwumva se ahubwo wowe? Ko nshoboye ko buri rugo afitemo abarwayi 2 b'amavunja naho iby'imbaraga sabyo sinkivuga. Nyene abaturage batumizaho umukanguzi akabakangura nijoro. Ariko mana nyagasani tabara bano bayobozi b'iki gihugu cyacu kuko ndabona no musi batari bagihumeka. Boss naringiye kwituma. Ugize ngo Tumundi. Boss nibanyica. ubure. Okay, ngaho minister Shani ushinzwe urubyiruko. Wasobanura impamvu abakobwa bakomeje gutwara inda zitateganyijwe n'ingamba twafata kugira ngo izo nda tuzirinde. Mwanya n'uwawe. Bwana muyobozi icyo kibazo kirahangayikishije ndetse cyane. Ariko ntugakabye. Ariko sorege ngo ntavuga ko umukobwa wanjye ari we wamuteye inda. Ariko se muvandi birangiye ubivuze. Umuvandimwe na bene wanyu. Rata muyobozi numvaga yuko umuntu wese waba arateye umukobwa inda agomba kubihanirwa kandi akabiryoha. Aha, niumva sabwa ko kantu. Rata security Dani. Genda unzanire za liste z'abantu bose batewe inda. Mwereke icyo nkora hano sha. Kuri raporo ndi kubonaho Shani umuhanzi Victor nka rero aba ni ba ministre se. No, murabona ibibaye. Nubwo nzanira ya liste y'abantu batemye amashamba bitemewe bangije n'umutungo wa leta. Mereza. Ningiye. Wa mbere ndi kubonaho Ministre Bubuna
ni uwa mbere. Uyu ngo nahise ni uwahe? Ubwo si minisita. Imana y'u Rwanda b'abayobozi. Ariko nzanira na za liste z'abantu binjije fraude mu gihugu nazo ndebe. Izi zirimo se? Cyampaye nka rero. Aba baturage bose nabo bazana. Ariko ndi kubonamo umuntu ngo security dani. Na ministre w'u Rwanda abo ndabazana. Kabaye. Imana y'u Rwanda. Akazi karananiye.